बे रायमनायाव जाहैबाय बलमजरा रायमना बलमजरा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव रिच वाटार पार्क बे पार्कनि नामा बेखौ खुलिनाया जादों 16 मे 2026 आव रिअपेन जाफिनबाय सेकेन्ड सिजन मैयानिफ्राय जादों बाहाय फैयोब्ला 350 रुपिस पार पार्सन नांगोन आरो 5 बोसोरनि गाहायब्ला गथ'फोरनि थाखाय फ्रि एन्ट्रि जाहैगोन बाहाय फ्लटिं डिभाइस दं रेस्टुरेन्ट दङ डाइन खालामनो हागोन थालिबो मोनगोन फैनानै सुइमिं सुटबो मोनगोन ड्रेसबो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे मेल्ला फ्लटिं मेल्ला स्लाइडिं डिभाइसेस दङ अक्ट'पास दङ फैनानै आरामै बाहाय दुगैनो हागोन आरो एभरिडे जोङो जोंनि बे बुस्थु पुलखौ जोङो हाइजेनिक मेनटेन खालामो एज वेल एज बेखौ जोङो एभरिडे भेकिउम खालामो एभरि आर्लि मर्निं बेखौ अपेनिंआ जाहैबाय फुंनि 11टानिफ्राय लानानै बेलासिनि 6टासिम रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो मेसेज हरगोन दे मस्ट वेलकाम बयबो फै रंजाफै आरो जों जोंनि साइडनिफ्राय जेसेबां नोंसोरखौ सेफलि कम्फर्टेबल फान होनो हायो एक्साइटमेन्ट होनो हायो जों बेखौ होनो सेस्था खालामगोन जोंनि वेबसाइट दङ रिच वाटार पार्क होननानै आरो बैहाय नाम्बार दंखायो अलरेडि कास्टमार केयारनि नों बाहाय कल खालामबानो नोंखौ बाहाय तुरन्त रिपर्ट आरो रेसपन्स मोनगोन नोङो कल खालामबानो जाबाय बास गसाइगावनिफ्राय सराइबिलनिफ्राय स्ट्रेट फैनानै रायमना नेसनेल पार्कआव फैनानै बिनिफ्राय लेफ्ट लाबानो जाबाय ओमफ्राय नेसनेल पार्कनि गेटनिफ्राय रायमना नेसनेल पार्कनिफ्राय अनलि 5 किल'मिटार नांगौ बास मोनबायबो ओमफ्राय राइट हेन्ड साइड আজি আমাৰ ৰিঅপেনিং হ'ল একচুৱেলি আজি নহয় যোৱাকালি হৈছে 16 মে 2026 আৰু এইটো আমাৰ সেকেন্ড সিজন হয় তাৰ লগতে ইয়াতে আপোনাৰ যদি আহে আপুনি নিয়াৰেষ্ট যোনটো আমাৰ ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় তাৰ ওচৰ তাত পৰা গেটৰ পৰা আমাৰ প্ৰায় অকল 5 কিলোমিটাৰ আছে আপুনি আহিলে তাতে সবকে সুধিলে গম পাই যাব ইমান কনফিউজন হ'ব নালাগে গোসাইগাঁও টাউনৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিলে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আপুনি পাই যাব ইয়াতে সুবিধা আছে আপোনাৰ সৰু পোৱালি 5 বছৰৰ তলত যোনে হয় তেহঁতৰ কাৰণে টিকেট ফ্ৰী আৰু তাৰ ওপৰত যিমান এডাল্ট আছে মেল ফিমেল হওক যিনে হওক তেহঁতৰ কাৰণে 350 रुपीस পাৰ পাৰ্সন আপোনাৰ ইয়াতে টাইমিংটো হ'ল ওপেনিংটো 11 PM 11 AM সৰি তাৰপিছত হ'ল 6 PM ক্লোজিং টাইম ৰাইজৰ হেতলক মই এইটো ক'ব বিচাৰিম যে আহক সবে মোষ্ট ওয়েলকাম আৰু এইটো আমি চেষ্টা কৰিম আমাৰ ফালে পৰা সবকে ভাল মেসেজ পঠাম এন্ড এজ ওয়েল এজ উইথ এন হাই ফেসিলিটি এন্ড সেফটি ফরওয়ার্ড টু এভরিওয়ান থ্যাংক ইউ